Shubor nakaslem jong unongsan hima. The procession Eucharist kabashi senjisnem jonga Jowai diocese kalalong ha ka arhu pratrik no pra ha ka balapin kentang lingdo niam yaudi kan sambha kendat ubalong uling do niam ubaning kong bagabalang snong mi mintudu kalapin mi ya ka jingpin kentang lingdo niam yaudi kan sambha kendat la pendep da bishop ka Jowai diocese Most Reverend Ferdinand Khar Didi ha ka jingsenran langki pongot ki padar na ki parish paper jonga diocese bat nabar Hadian baladap kaniam karukom penkentang ling do aniam lapan long ya kajinga procession Eucharist ringkat jingdwai ban yaro ya ublay habaro shilenter kajinga procession kabasdang na Madan Marian Hill bat layat ya ka musalingkat yaw musyang mission compound yong pia tepepale wa nang ba bat wan pai biang sya Madan Marian Hill hakani kajinga procession la yashim benta da ki kinhun tem ka Shillong Cathedral ban bat ki pat riungai kabalang Catholic na ki khatnyo tiliki parish jonga Jowai diocese haswa ban penwai layo ya kajingker khu sacrament bukhu tam nauling do so oblay Reverend Richard Majau la penkut yagani kesni da kajing penhiar ya lama rakhe jubilee 8000 akusan ban kentiu pat ya ka lama pli ya kajing rakhe centenary jonga parish Jowai Khot yang sakiyos ban kela kepemut bat ban emak
จองกับประเทศโอตรายเมลาออนอาลองอุดิงสวรรค์มาพีปาดพิลองกิตนา Itulah perlunya Teng jama Hoi nakula sisya ba nakloi Ublay trai kendran Ubelas dami dari ekam Kebapaha hapi Kun pendek janai yaka Ban im Kumulung bok soblay Kamlong kebasuk Kumdang ilang kam kabor mabring Jing ai jing snei bak jing san bor jung blai Palan bak jing sailem jong kirku ai bat kumaria kakmi blai Idan kam jing san bor ban im tatung kadai ti bolong do kuat kadai Sementara tu humen gopala Tongir wai hau blai Pun tek sai jing ai jing kirku hau ni ba jin Dapat word pada nam yang jika saklem jong kirkui, tong ini yang langba. Prabangi ini, tong ini ruai hok lei upa pada bortam, bau teh rahai jika ini bagi jika tuju hanor uni usakri jomu, ubah syak jip nak betar dekam dan dasar lei, mentang. Terbanyak pun berterpa di salam jong kirkui. Udah dikon undang perlu berkhidmat ublay, khidmat keduan kedepan, ban penkeli lagi, kadang jong kecing bomlong ayeng, kadang jong kecing kuat,
Kumbriu pagkadak jong kecing sanya kaublay. Kabao niyo dikon kandem kulok. Ilang doso day barok kindem khosir. Pat nakhot aweri gifal jong day. Pati parlo perjor barok. Karbala. Pakin yen kecing rublay. Panis sok silang.